Wanoy muntina umta san chate jausi le devotion anangai jing ka vivar so jausi tuin kan jong avelin na bon chawin jing ka phasalam ka hin bor si kivini hi chule tu ni hoi ta e mo sawa devotion audio sim the ya ai koiwa ngai thei dinga am ta ji win hitabang phat pha hoi ta man tam ta ho e pi wa e mu sa upa pathin chu thangwa ne lawa joina sa pin ni pikivini hi Tuni November ni sim som la thum sang ni ta som ni langa Thursday ni khonjang Dr. S sang lojen aji chi hu hina ki pana thu pa hi anangai chi ki dingin ipakaw Jesu Christa menin muntina umta san chate jau si tip na sang pin ka hin nei kinin hi tujin ka Bible ko na ina sim do di wa idei sau chu hi le 1 Corinthians bung som la thum chang lia pa chang gu athupi ngailu na di ta sum le paza cho zo hi poi tun Bible to kito ate ka na thugil ta te ho anangai pan kita dingin tim na jong ka hin nei kin hi golang hausa ta khat hin doma anejin hin la adoma nu hin ama sanga anei le agozo angai lu na hi tin aloi agol zo sin asai su kenjun hi ji chun ain sum mi hon akichian thon ding adei po bin hi chu changeya koiman adei pi lo wangin gol hang pan alung sil he jingin kichen pi te din agel hatan kichen na ding ni khojong akiti pi tan hi hinla anaw non aza do phan nin mi hon ase ju hi adi lo a het na din patip na khat bol dia au pa atim le anum tan hi gol hang pan no nga no akim pin jan khat ka a hausa na stocks aboza asum aman hil thu asai pi in a umna in le ka man tam ta azo asum korve na acho hin gut thu jong asai pi tan hi gol hang pan adoma nu chun ei pu na hu in tin chule ei hamon ding ham ti a agel chu akile pe in anung hangin akisenin ipiti jan khat ka na nei zo si na ma tha sa ham atin ahindan aza chum tan hi gol hang pan or mo hi in nei la go zo si jong hung ki le mu kin tin noma hin khu iman khom ding a hinai ati pi wangin anung dan thei ta pun hi akichen nal hon ding hapta khat awan hin adom manun gol hang paza kichen pidia kana ki gel ha hi ka khil tai nei ngai demin kichen ding ekitip jong wa hai ta te atita na hi gol hang pan iti azor wangin atha zo ta pun hi hechung gol hang pan kan ko te le kaloi ho thu si hi adi a hitai amanu hin ai ngai lu ta ta hi pun ka nei ka go adei zo a hipo beti kichi ta in a hechin tan hechun a in akile cho do ki nin chile kal man tam ta che khat akicho in a hi le ni phabet juwin adong manun mobala a hin kovin nei ngai damin ka ker hi le hi ki tha ngai ki ta te a hin ti ne hi in la gol hang pan ka nei ka go zong ma tha a hipoi nang vat na ka bola himu ve mi yo sin na chung thu ase hi adi lo ka het no mahin ka hetai ven ka ngai pin ta ka chan wangin alo sam ka hipoi ki ngai na di lowa kunin ka ki hu to zo tai ai velin nei hin ko kit ta hi in ati pi ta na hi chunga thu sim hin mi di ta ingai lu ting mi cho e ba sa ji ati e helu na hi in la hin kho hi khatwe akichi hele ahung kile ha sai ji a chu izin e ve phati a kivet tu anga je aji chu na koma na din pi zo si nang dinga ding a hipoiti na het a phai ngai lu na di ta sum la pa za cho zo a hipoiti
swimming pool te tu jing ka a hi ching ngai lu na di ta sum la pa ya so zo he poi ti thu sin in simu ta ke hlonin hi ching ngai lu na hon ta ai ki ngai lu a thing cross a chon si lo pa chon si pa nga hum ki sima ngai lu na di ta a ai ngai lu ji wa thina hung to hi ching ngai lu na ikikan hom na wa hi mi tampi in ngai lu na banga e hin kivila e hin tema ai pu cha ve ting tampi the hi heti hi chi chun hi cho jo sa ko chun ching theu tin hi chi ngai lu na hi tu cha jing hu te ti a avela te na jong ka hin ne ki na hi tuin ka hi chi hu hin na ke pa na thu pha devotion audio anangai zo si pathini na bon cham pathini bu taw han chile hetabang audio in sim ki ka se bin jong im na chi wa pathini tam na pi chi taw han ka ki pa e